Aizawl FCเนี่ยนั่นช่างอ่ะที่ข้าน้าลีกันเลยน้ำตังเทโดนนี่วันที่เอพริลนี่งาอันนี้Aizawl FCหอมเม็ดนุ่งเบอร์เคลโดน่ะดำดารี FC อันมีคุกลโดนนี่อันเคลต่อปุ่นสมนี่ในอินโดวัยงาอันนี้เนี่ยนะวัยงาอันจังตัวเนี่ยเราวัยสมประกาศอันนี้อาเตบุลาสมนะอันนี้อันหัวใหญ่เฮียนทีมนี่นะว่าเบงกาลารูเละเดลที่เตียนออกมาเบงกาลารูเฮียนปุ่นสมเนี่ยในเว็บบกะจนนำดารีเฮียนินปุ่นสมนี่ปะกัวในเตบุลาปรุงนะอันนี้จุจากเราปอดีสิละอันรีลิเกตเทตัวเราอะAizawl FC le Bengal ru hian poi som ni be ve an neya ne na chang jok jok hi I league an la khel don ani chu wang chuan Aizawl FC tan ne na chan ngei ngei anga ya Bengal ru hian zanindar sari a mesan nei be don thowa mesan nei rual ve ve dona ta chuan Bengal ru hian ne na lo chang sela Aizawl sin ne na lo chang ve bok sela head to head ta Aizawl FC an thajo ka wangin Aizawl FC hian in I league an khele theidona Aizawl FC an chaklo hlau chuanin an relegate dona ni Aizawl FC tungpui tu namdari FC ani point som ni pakua ni to tebula parukna ania Tebula parukna. This guy Harpreet Singh. Yeah. From Punjab. Yeah, Punjab. Okay. Namdari FC. This guy Ghana. Yeah. Ghana. Yes. This guy Okay, Harpreet okay. Singh from Dibipur, Punjab. Okay, okay. He's making his village proud. Okay, okay. Hello. He's going to captain. Hello. I am from Ghana. Ghana. Yes, yes. Tebula parukna. Point 29 points. You know here and yeah. In Punjab. Punjab. Yeah. This is Dhanampreet. Oh, okay. Last match. Oh, okay. And this guy? I league last match. This guy Karandeep. Okay. Okay. This one. Namdari hi chu chak lo pon ni sela ai li tang en tla the chuang lo wa ani chuan press ram lo in thian an khel the do na Aizawl FC zo khi ne na chan ngei nge ngai thung ani hey nào bảo hậu tiêm hậu lù lian lụt về đó nè anh cái lụt đó nè hay anh phù khóc mẹ hay anh hay nùa mình tự mẹ khóc mẹ anh tệ lại chưa nên nùa thấy đâu nè cần hôn lại này tiếng hiểu về rồi ạ hôn lại nó có cái chân hoạt này nó bằng hậu cái lụt đàn tụi nó bắn này à không phải khả năng thì tốt anh tự phụ lại thì là xin lẽ mình đó này lùi đàn tuấn thì xin này để địch tòng chứ mà thì khả năng cái đó là lẻ hơn
lampang en tu pon tam kho mai zani chu hei se lai gallery a hian an achung khe na nom phal lawa gallery hi chu khe khat phei mar mai te lai phei mar mai e lai first half ni Aizawl FC 2-0 in man suya mipui hi en tuin tam khop baya hey zarin chu tu si zona en tu mipui tam ber zan ani ome bây giờ lâu hơn lúc đấy lâu hơn lúc đây đấy chú em tuôn tầm khóc mà hè hey Kung pu di lampang ho, kung pu beri local son ke mani. Nang mabok. Jadi 2-0 in hey, bang suai dia first half. Kan vai chas le lo. Oh, charge pot tangai ni ju. Jadi tu arok kasaran cak jawa, ala pur kop me. Anh cả chân lên taka 2-0 mana tu ya. Đây mới là phút thang đều.
Hé là mà con này. Tuần xí rồi đã cho nên em tụi tắm bớt ra nè. Hé là mà con này. Hello ôm cha này. Cái này suốt lại mấy thế này là phù rồi. Anh sẽ lâu ráp thì siết thì này là bộ. Là phù rồi là ai? Rồi rồi mà là xuôi á, là phù rồi là đi á. Số lại xem xuôi, lấy xuôi, ra này số lại xem là số. Ê hey, họ gạt cái point về tất mày lấy chơi. Đó lại sơn chúng nó mà bốc kia là nó mà hiện chúng nằm bốc kia thật tự mất rồi để tôi nào để chơi hết là mà hiện thì phần sau lối tao đi nỉ Kuna topa Aizawl FC si chung fa in hnen an changa Aizawl FC hnen an changa tikhan ai li kan lai nam tang the don ani football ground fitting cùng lên phá sắp đi cắn nỉ đô na for finance corporation and CSR fund natalin
For your future and care for the